دما خوش به خوندکارن مین هیجا رفین نها اما ایرو دست به وانه وی رفانها بکن پرتوکا دیروک وانه وی یکمین بناوی کاپیتالیزم رو پلاویجی حشته اما بین دست به که وک رابکرینه که بدن کاپیتالیزم میهرن پیناسه بکن وشخوا سدمن درکتنا کاپیتالیزم جی اما جوار بینن زمان کاپیتالیزم چیه؟ سرمداری بعربی جرد بیجن رأسمالiyet ev kapitalizm jihela hişmendiye ve çawaye jihela ideoloji ve çawaye u şwa ribazi ve epek anine jî em jwar bînin ziman kapitalizm jihela hişmendiye ve dibe dîrokê de ti hişmendî wek hişmendiya kapitalizm yani nehatî rêl ber çi vekiriye kapitalizmê li ber şer zordestiyê çewsandinê vekiriye wekî di jî dibe civaka kapitalîst ev civak jî dikeve asteke çawa yani civaka kapitalîstê dikeve asteke em karin bêjin pişaftinê û ji xeyrî wê jî qirkirinê ez-eztî stimkarî ev hişmendiya han jî li ba kê çêdibe li ba civaka kapitalîstê çêdibe matu kapitalizm ji hêla hişmendiyê ve rêl ber çi vekir ev hişmendiya zordestî wekî di jî em karin bêjin rê ji şer vekir wekî di jî em karin bêjin ji işkenceyan jî vekir ji xwe civaka wê jî di astekê di jiyan dike asta pişaftinê asta ez-eztiyê istimkariyê bigiştî wiha jiyan dike em ê herin kapitalizm ji hêla îdeolojî ve ji hêla hezir fikir ve ji xwe li vê de kapitalizm ji hêla îdeolojiyê ve liberalizm girt wekî di jî take kestî yani enaniyet ev îdeolojiyê jî kapitalizmê girtiye ji hêla rêbazên pêkanînê kapitalizm çi pêkdanî talankirin qirkirin wekî di jî komkujî mêtingerî yani ihtilal û civak jî bigiştî wek dibe xist rewşeke xerab de û em karin bêjin xerabûna xwezayê jî kapitalizmê ji hêla rêbaz ve bikar aniye li vê derê kapitalizm ji hêla rêbazê pêkanînê de talankirin komkujî wekî di jî mêtingerî em karin bêjin xerakirina xwezayê jî ev jî rêbazê wê piştî kapitalizm vî awayî me anî ziman ji alê hişmendiyê û îdeolojiyê ve û rêbaz ve em ê herin pênasayê wêna em ê pênasakê li vê derê bidênîn kapitalizmê xwe li ser çi ava kir xwe li ser desteserkirina berhemên zêde ava kirî desteserkirina berhemên zêde kapitalizm xwe li ser ava kirî ji xwe ew pergalê ew sîstema gê xwe li ser desteserkirina berhemên zêde ava kirî matu pênasaya kapitalizmê em ê ji we dîsa dubare bikin dibe kapitalizm ne tenê pergaleke ku xwe dispêre desteserkirina berhemên zêde ew bi xwe bingeha tevahiya pergalên desteserker û talankirinê ye wekî di jî em karin bêjin pêkanînên desthilatdariyê ev jî pênasa kapitalizm e sedemên derketina kapitalizm çi ne çar sedem ji derketina kapitalizmê re hene yek jê rasyonalizm a di dua ekonomizm yani aborî nasî sisê têkiliya kapitalizmê desthilatdariya ramyarî û dadweriyê re çar cihên derketina kapitalizmê ev her çar sedemên derketina kapitalizmê ne em ê ji we bînin ziman destpêkê em ê herin rasyonalizm rasyonalizm çi ye aqlanî tê wateya aqlanî yan jî em karin bêjin
بکارانینا مجی ام کارن واتاک دجی بدینه جغینی اقلانی بکارانینا مجی تمام اف ربازی پیشکتنه هزرینه ایگو ما مجی خوا پیش خست ما مجی خوا بکار آنی ام کسن عقلانینه که اف ربازایا وقت بی بدست خست که ورو دگوت دولتین روجاوای اوروبا دگو ما ربازی هزرینه دایه پیش ما مجی خوا بکار آنیه و چی دجیل ویده ما جیهان آواکر ما gelek pêşketin çêkirine di zanist de bê di felsefeyê de bê me civak pêş xistî li vê derê em karin bêjin rasyonalîzm rê ji kapitalizmê rê vekirî yanî em wekî dijî em karin bêjin kapitalizmê dema derket roleke sereke da rasyonalîzm rasyonalîzm bû sedemik ji hêsaniya derketina kapitalizmê me anî ziman dewletên Rojavayê Ewropa digotin me cîhan ava kirî me pêşketin gelek çêkirine me zanist pêş xistî lê em vegerin dîrokê ev pêşketinên li Ewropa çêbûn bingehê xwe ji civaka rojhilata navîngirtine temam li bir civaknasekî Almanî heye jêr dibêjin Max Weber Max Weber dibe çi dibe rêola protestantiyê a xristiyaniyan rê ji kapitalizmê re hêsan kirî zemîneke goncaw ji kapitalizmê rê amade kirî çawa protestantiyê rê ji kapitalizmê re hêsan kir protestantiyê çi li vê derê protestantî ew rêol mezhebeke ایگ بدست خست اف رئولا هانه جرد بیجن مارتین لوتر مارتین لوتر دما پروتستانتی بدست خست لهمبری کی سکنین لهمبری کاتولیک سکنین چما لهمبری کاتولیک سکنین جبرگو کاتولیکان وقت بیت چج علی بابا و علی هشمندیا کاتولیک و ربازه که عشق بکارتانین دگوتن چه دگو ام يعني چو نهي وهانه دري عمر امكارن بگینو خدي في اواي امكارن راجن گنهي وقشا لي كاثوليك دفي ربازي خدي وقت بي قلك تعدال جواكي ذكر جبر بينا دما بروتستانتي دركت او هزري هيسان او سنجي بروتستانتية اي قلس بو ريجي كابيتاليزمي ري بكر وكابيتاليزم جي بروتستانتي كر خزمتا خودي جبو خوا بيش بخينم دما خص خزمتا خود بروتستانتية ما قلت ما يعني بتشري بازي خص بين خزمتا خودي سهالي جير سهال بو غيريا بروتستانتية بقى جي كابيتاليزمي ري شخود ورد راهش تقولنا هي جواكي بديبلا جواكي بريفا ببي خزمتا ويبكي بروتستانتي خد كر خزمتا خو يعني خزمتا خود افجيج بو بروتستانتي وچاوا باندورا خو وك دبي الكابيتاليزم كري او ريجير هيسان كري الفير راسيوناليزم سدما يكمين بو مگو اقلانی که مجی خوب کار آنی دولتین اروپی گوما پیشکتن چه کرنه لی پیشکتن اینوا تفکر دیرو که جواکا رجلاتا ناوین گرتنه شخوا ماکس ویبر دبی ایگ ریج کپیتالیزمی رهیسان کر او رئولا بروتستانتیه بو رئولا بروتستانتیه ماکس ویبر شخوا افتش دبی ویتش دبی جه ابر رئولا هاني بدس خستي جير بي مارتن لوتر اعتراض ذكر لسرچه لسر ربازن كنيسة كاثوليك ودربايا كلي خست دبرد ايدي جواكي مجي خوبكار اني وابجي قشت كيف خدمتها كابيتاليزم ده
ام هرن سدمه ددوا ابوری ناسی ام بگرن دیرو که ابوری ناسی چی بو؟ ابوری ناسی شخوا جنیب دست خستیه جنی ابوری دست خستید جواکا دست پیکید و اینا دست خستیه دما چاندنی هین در نکتبو هینا شیناتی کوم دکرن هینا که نیچیروانی دکرن لاور کدی نکربون بدومانا دمیره دبجه کوم کرنا شیناتی آوردن بری خوددن چاندنیه بدومانا دمیره دبجه چی بردن جنیچیروانی بردن بری خوددن لاورا کدی دکن پیره برهمین وا زیده دبن دماغی برهم زیده بون لبر امکارم بیجن سوق چه دبه گاوا سوق چه دبه ایدی تجارت جی پیش دکهوه کسین دست خودانی سر و بازاره و با سوقا کسین دست هلادار بون وان دست خودانی سر ابوریا جواکی شغل بدری کپیتالیزم جی وقتی امکارم بیشتر جوره کنو جابوری درخستیه کپیتالیزمی جوره کنو جابوری درخستیه دست خدانی سر مال و مودانی جواکی باوای کی بشارتی چلو یعنی باوای کی بشارتی یعنی اف تشته هی امکارم بیشتر جبده بلا پری حسنی پری کاغتی درخستنه کارگه آوا کرن جبو وقت به عالم تیده بخبته جغیری ویجی بپیدیوین جواکی لیست ببهایا وانا یعنی احتکار کر لجبو خواه جبو برجواندین خواه وقت دیجی امکارم بیجن بنگ جیبا کرن جبده بلا سلفی ابجی که ربازه که آبوریه نویه البر کپیتالیزم دست خدانی سر مال جواکی با آوای کی به شرطی یعنی بنک بکرنج بده بلا سلفی کارگه بکرن پره کاغتی چه کرنج بده بلا پره حسنی وکی دیجی پیدیوین جواکی یعنی بهایا وانا حق وانا لیست احتکار کر یعنی و جاری هلدال گوری سوکه و بهایا وانا داخستا به رنگی هانه کپیتالیزمی جوره کنو جابوری درخستیه تمام تشکیل بر هی بورصا جی در دکوید دمن داویده بورصا چیه تپری خاطر بورصا یا تگلک پره قزل بگره یعنی جی و پریت گشتک هرم لبر شوا نوکهوید کهنا واجباکی ده هنگ زنگین دبن و هنگ جی فقیر دبن ابجیج بو آبوری ناسی چاو کپیتالیزم خست بین خدمت خوده دماغی جوره کنو جابوری درخستیه امی هرن صدم سیاسیه تکلیه کپیتالیزمی دستلاداریه رامیاری و دادوریه میوجی جوار بینن زمان لبرد به چه دبی شانشینا انگلیزستانه زوب زو تک نچوبو یعنی وقت به چما تک نچوبو لبر وقت فس چما شانشینا انگلیزستانی زوب زو تک نچوبو جبرگو هیمانین کپیتالیست چنه کسین زنگین پره دابون وی شانشینی بدینی خواه تمام جغیری ویجی اف هیمانین کپیتالیست ایگ دین دان انگلیزستانی پیرک چکرین پیشسازیه گشته یا چکرین یعنی گشته چکرین گشته چونو هاتنی ای بازرگانیه گل سر دریا کار بینن و سر اقیانوسیا یعنی دبجه چی بردان دبجه بازرگانیه بجاهی لبیدری برددن و بری خوددن چه گرانیه ددن چه بازرگانیه لسر آوی دریا گشته انگیچه کربون اب هر دو سدم دهیلن انگلیزستانی لسر نگی خواب مینه هیمان کپیتالیست دین دابونه وکی دجی
عینی وانا پیر وقت به پیشسازیا گشتین چون هاتنه چکر بون بی آوای سروری خال سر دریای دکه و گرانی دده اف بازرگانیا دریا دبلور ده بویرین گرنگ در دکبن دوی پیواجویا هانه ده ده بویرین گرنگ رو دانه اما بنرم به اف هر دو بویر چید بویر یکمین به شانشین انگلیزستانی و ایالات هولندای گرانی دان چه؟ گرانی دان آبابونا دولتی ما تو الویدره به رباز کابیتالیست گرانی دان چه؟ آبابونا دولتی اف دولتی خصن آبابکن هر دو يعني انجليزا وهولندا اف دولتي قد خصن آبابكن دولتك تشاوابو دولة تشاوابون باجا واهبو غيري ويجي بودجيا واهبو وقت بميزانية هفسنجيتي دهبو جبلي ويجي كارمن دي ويهبون ارتشا ويهبو يعني دولتك رخصتن كريبو وجالاك بو دريا قشتين قد شكربون سروريا خال كوكرن سروريا خال سر دريا سبي ولسر أوقيانوسيا أطلسي جدكن بحردو دبرانجي دخل بين دستلاداريا خودن سروريا خال سركرن يعني جبرجو هيزا واي درياي خرطبو تشكي دجي الويدم كارم بيجن أب دولتي كبيرة بازي بن بوجيا واهبه وقت دجي تشي دهبه باجين واهبن رخصن كريبن جالاك بن ارتشا واهبه هيزك واي درياي هبه اب دولتي بذي آواي دبن ميناكي يكمين دي آواكرنا دولتان ده شغل بيدري بحردو هيزن أوروبي انجليزستاني وهولنداي دريا باقشتين خورن سروري الكوكرين مقول أوقيانوسي أطلسي ودريا سبيكرين هيزن اسباني ووكي دجي ايه فرنسا واوستورياني نمساين هيزن وانا تيكبرن يعني ري ندان بحرسي دولتي دين بازرگانيا لسر آبي بكن تشكي دجي البرهي بريبازكي تنديجي بريبازي تندي لسر چه آنين لسر آبوريجي بكار آنينه وقال لك جوهرتن دنابا خد شكرن اب ربازي تنديجي لسر ابوري انين نهشتن امكارن بيجن باجارن وك ايطاليا تشبكن او تابوري بدس بخينن اب باجار ايطاليا تابوري بدس نخستن وايجي وقت بي سروريا خوا لسر ابوري كر وربازي تندي لسر ابوري بكار اني دولة حرد دولتين مزن انجليزستاني وهولندا بون شخوا نافن دنواجي امستردام ولندن اب بويري يكمين ايجي دردكه بويري استراتيجيك بو اي دواد بيتش دبي اوسترياي يعني نمسا وفرنسا واسبانيا لبر دخوستن تشبكن دخوستن دولتك أوجي آبابكن مينا روما كevin دولتك مينا روما كevin للفر أفخستكوا لدجي كيبو لدجي إنجليز وهولندا بو أمكارن بيجن إنجليز لفر درجة دولتي ولو بردابو بري خددتش إمبراطورية كي آبابك إمبراطورية كي جهاني سروريا خو الأوروبا جي بكه وسروريا خو الجهان جي بكه إنجليز أف تجداو برجعبي خو جي إمبراطورية كي آوا بكه سروريا خو الأوروبا بكه والجهان التباهي بكه البدر حرسي هي زندن وك أستراليا وفرنسا وإسبانيا نكاريبون دولتك آوا بكن نكاريبون دولتك نوجن آوا بكن شما
هن سدم وی جی هنه امکارین با سدم جی جوار بینن زمان بچما هر سی هزندن نکاریبون دولتک مینا دولت روما آبا بکن و نکاریبون دولتک نوجن آبا بکن هن سدمي مجوهانة شنو إجبرجوا بحرسي دولت قالك دين لي هبون وكي تجي ت باجاوي تنبو ت رخصتند هندري ويناد تنبو إجغيني ديني ويجي ناكوكين وينا بكير هبون بأرستقراطين فودال رهبون أبون سدمك تجي هيم قالك ناکوکی و نوکبید نوا باجارا و گنداد جهیه لبر باجارا سروری خواه لگنداجی دکر شو افجی که وک نرازی بونه که هیه علی جواکه و سدمه چاره امکارم بیجن رکبریه هندرین او معارضات هندری و حرسی دولت آده وقت بیویجی سری خواه دا و ایگ پشگیری دا و رکبریه هندرین حرسي دولتين أوروبية حرسي هيزن و أستوريا وفرنسا وإسبانيا هولندا وإنجليز أب ركبرية هاني وقت بي دعم ذكرن أبدأ بن سدم حرسي هيزن أوروبي نكاريبون دولتك نوجن شانشينك نوجن آبا بكن بحردو بيرجي معانين زمان سدمي سياسيين مهرن سدمي چارا سدمي چارا البر جهن دركتنا كابيتاليزمي حشت خال هني مرسر وخالاجي بسكنن امي بنارن ب چاواجي هساني دا دركتنا كابيتاليزم شو پرگالا كابيتاليزمي خوندكارين ما يهجا 400 سالي 4 سالي داوي ماين سروريا خوكيري لو كده دركت لروجاواي أوروبا دي دولتين بهيز الورهابون إنجليزستاني وهولندا معناتو كابيتاليزم لو كده دركتين أبرقالا هاني لبرابين باكوري روجاواي يه أوروباي ولو كده رجي لغرافا إنجليزستاني أبرقال أب سيستما كابيتاليزمي دركتي 100 سالة شازدانده 400 سالی سروری خوب کری ربازن خوب کار آنینه حتی روزا ایرو اما بین آنا بنرن به چما اب کابیتالیزم لکی داره پیش کت لکی در کت لندن و امستردام می هر چهار هشت خال ببورینن 8 خال هن میبینن زمان جه درکتنا کابیتالیزم خاله یکمین دبی چه دبیش برکو انگلیزستانی و هولندایی لروجآبانی دوری چنه دوری شهرستانیانه و دماغی شهرستانی گیان وانجی اف شهرستانیانا دروشک خراب دبون و بدرنگی گیان وان اف یک دو دبی چه بحرسی هیزن اوروبی استوریای و فرنسا و اسپانیا حرسي هذا دناوا خود هر هذا كي دقوتشت جو أزي سروري أخوة دستلاداري أخوة الأوروبا بكم شرب هفدوري ذكرن سسي ملبي كارم بيجن تو مترسي جي باجارن إيطاليا تنبو جبر بينا أب باجارانا ندبن جعبدارية دنم چار جبر بلابونا رفورماسيون أو بشكتنا قتشيبوي أو نهبونا قتشيبوي لباكوري أوروبا شغل فيدري إيجي بشنكتيا في رفورماسيون هدكر شغل حردو دولتين هولندا وإنجليزن بينج أما بين جبر كو برابن أوقيانوسيا بحردو دولتانا لسر كوبون لسر أوقيانوسيا أطلسيبون هسانی ددانه گه چی بکی بازرگانیا دور و نزدیک جی بکن وکی دمی هرن تباهیا چاندا دارنگی و روانی آباجارن ایطالیا شخوره گرتبون وکی دیجی امکارن بیجن
چاندا دارنگی و آروانی فودالیزما جی لبان دوران قلس بو وکی دیجی امکارم بیجن ت فودالیزما بهیز تنبو گریل بر کپیتالیزم بگیره جبر وینا چه تشتی هیه وک چونو هاتن وک جودکاری وک پیشسازی اف هیمانانا دریا کپیتالیزمی ره دهاتن مشاندن اف هر چار خال جهن درکتنا کپیتالیزمی شخوا جهن درکتنا کپیتالیزمی سدم چارایی جه سدم درکتنا کپیتالیزم مگو دیروگا درکتنا کپیتالیزم ده 100 سالا شازداندهیم جهه وینا لکی درهی لی براوین باکور و رجعبای اروپاییه و لکی درهی لی گراوا انگلیزستانی جی لوی دره دویجهی درکتیه 400 سالی امکارم بیجن وکا ریباز وکا پرگال سیستم خواه پیک آنی حتا روژا ایرو مشاندی سر جهان بتواهی شو خالن ویجی درکتنا کپیتالیزمه او جهه درکتنا وی معانین زمان الوی داره تشتك نما لبر وانا بداوي دبه ما كابيتاليزم جوار رابكر كابيتاليزم جاليه هشمنديه به جاليه ايديولوجي به جاليه ريباز به ما بيناساك جدايه بشتي امچون مسدمين وي آنين زمان وهر سدمك جي املسر سكني شخوا وانا مالبر بداوي دبه امي بين انا برسي خوا چارسر بكن پرسه مجی دروپلا سیزدادن. پرسه یکمین دبیچه به کپیتالیزم پیناسه بکن. پیناسه یاوینا evet دبی کپیتالیزم نتنی پرگالکه کو خود سپیره دست سرکرنا برهمین زیده او بخوا بنگها تباهیا پرگالین دست سرکر و تالان کرینه وامکانو کی دیجی بیجن پیک آنینن دستلاداریه اف بیناسا وین برسا ددوا دبی چما رئولا پروتستانتی رولا سرکه درکتنا کپیتالیزمی ده دلیزه لبر برسباوی جبرکو سنجه پروتستانتی سنجه خریستیانی یه هری قلسه لورا ری کپیتالیزمی را هیسان کریه رفورماسیونا پروتستانتیه باندوره کسرکه لی چارنوسا سردما نو یا اروپیای کریه پروتستانتیه شخول بیداری درکتنا کپیتالیزمی هیسان کر و دربیه که مزن لکاتولیکی دایه شخول پرسا سیال بر خوندکارین هجا دبیچه دبی آبوریا کپیتالیست چاوا و گوهریا شیوایه کی دستلادار برسوا ویجی اوین دبی کپیتالیست گریدانا دنابرا جواکی و اولده خستیه آستکه دویم و دست خودانی سر مال و مودان جواکی باوای کی بشارتی سردستی و تالان کرن کریه شخوا دبن قالکن ایدئولوژی ده و یکی باندورا خال بازاره کر امو کی دیجی کارم بیجن نشونا سلفی بنک چیبون پره کاغاتیج بده ولا پره حسنی چیبون و کارگه جی گلک هاتن وکرنه دمی و هاتن پیش خستن پرسا چارا دبی چما کپیتالیزم لباکور و رجوای اروپا درکتیه برسباوی 8 خالن مواجور بین زمان آیا که بجبر کوی دوربونا انگلیزستانی هولندایی شهرستانیان کبنار زوبزو نگیانوا دما گیانوا جی دروشک خراب دبون و درنگ گیانوانا جبلی وینا حرسی هیزن اوروپی استوریا و فرنسا و اسپانیا دناوا شر دستلاداری دبون جبلی وینا امکارم بیجن چاندا ایطالی گرتن باجارن ایطالی گرتن وقت جي فوداليزم لبان دبرا قلس بو يعني
تی فودالیزم بهیز تنبو قريل بر كابيتاليزم بقرة تشكي جيل بر هايج برقو بحردو دولت لسر أقيانوسيا أطلسي بون شخوا درفتن بازرگانيا چون وهاتنه بازرگانيا دور ونزيك جير هبو لبر چی دجی امکارم بیجن تباهی چندا دارنگی و آروانی آباجارن ایطالیا ما آبای آنی زمان او پیشکتنن چه بون رفورماسیون الباکور اروپا چه بو و حرب دولتین اروپی انگلیز و هولندا وقت بی سروریا ویناکر پیشنگتیا ویناکر افجی پرسی منه شخوا ما کابیتالیزم جوار آنی زمان دستپێکی ئەم سەر کاپیتالیزمê sekinîn ji aliyê hişmendiyê ve û ji aliyê îdeolojî ve û ji aliyê rêbaz ve me pênasak dayê û me sedemên derketina wê jî ji war anîn ziman. Heta bir wana me bi dawî dibe bimînin xêr û xweşiyê de.